Musa Yande tam keno Masul ak kita polum jago 26 ans poids ndax wagan man 98 kilos mais là bonne chance namne Alhaji Loum Alhaji Loum tam geno ak kita polum jago be jega 25 ans 25 ans poids ndax wagan man jega me pesa bariga don de ha bariga don 100 ka donna mais là bonne chance Okay,
Bide alhamdulillah rabbil alamin layka girma mo yalo he apa puisque ñomne deug ngorke fagul fa kanya nga xam et pour refana den président bon fañe ganum sandawi andona dino fop dum calel ke andef moromes dino la amé jangi hadi defa ci jof wax deug yalla andam da xam ten dino itamit boga ane roga fina ki dak fi yum ten ref fagul fa faren bon chance fa ne injek na ten refe injek ambir na andona Sénégal fo pa soxla ananga gara nu ñom in wax deug yalla tere bala gay do refe ten som sa la deugera fogaten sa ke sa fogaten la deuger na gok fiu bon nange jega chance agar 2 ans ke fop ñom ne fam no ngar a jega galang ko nange gara dine ngidim tan ro koy puisque o bir bodde na bala gay mo fa nga bote was Dakar fop aju fi da dalil gen ba fadin me ka sokon agar ba amul jamme aname mo quartier yo ano embul jamme da kam quartier yo sokon ila anewa daroga afiana in wax deug yalla injega hiwal ka andona a magna puisque o deta nga sati fane ko lange balla gay na garamin hano hef sati fane da koy alhamdulillah rabbil alamin waaw ma do nga ma dino wot fo hut baro lenga manke in to nya ha itam yakora kena sati fane puisque ino weke imbarata baro demi o retraité was nyot mais de ado inde fa cindente te aden fat dino hop de ngarandam puisque ke injalla pour sate fane yo ndirin sate fane yo leng be kiranu ko sof quoi bu ga am kon aussi ni Pape Ndiaye no em genam bul jamme na feno sai jom no sos na ndoro ke la na fa pen sa fa toy aroka na feno sai jom no sos na ndoro ke la na fa pen sa fa toy apu fanga na feno sai jom no sos na ndoro ke la na fa pen sa fa toy aroka na feno